etagwo Newton Karish avai mware na ikudigia gangara ni zile maongo watu danganyana nazo tabuti ore ngwendete ai mware Kota igua goria ngwendete kotono goria ngwendete wewe utazamangi ukaona anamwambia atazalia Dubai akiwa ndegeni na kuambia na hiyo ni uongo si unajua na hilo vyema hani maige muno by the way. In fact there was another story that I was rather some of the comments by the way ile mamudu mwirigite kuria ku Facebook yes ati ni kitu gani ambayo ulifanyiwa nikigikiwekirwo by the way gigituma witigiria rume siekuo na ngiona Muiritu mwe by the way aheanite ga story by the way kega muno na kigeni na ngiona gutiri undu utecokagira akauga weri ogukugwo irafu-ini gukugwo irafu-ini ri guku inyuiro-ini she happened to meet a certain guy handsome yes kanda we mbaru make watungana na make wacemania nginya namba wanyita make wacenjania mwanake ri yes mwanake ena nginya matakaya njega muno ambata akiri maikarite thi ena matakaya njega muno aikimwira na magigicenjania na muno akiambiria kwarangagia by the way yes na even after kumit maita meri ri kanda no ekiofa kumuino egeciria no imutware mucie kumuinukia yes na akimuruta hau by the way haria mari na akimukinyia gwake aikeigira makiuganira ki kwaheri riu agicoka ikiambiriria kukimwiraga one of these fine days siukuje tu kwangu yes si unaona siukuje unitembelee si ndio hata unaona ni mundu magana nera atwarithia ngari njagari ena mikoiko yes na githe tio gikete ugicere ni ugicera ito ni mundu mwega na agigicera na kuria aracera by the way ni miteno itagwo ya Valley Road kuria Lwaka Valley Road we nawe kwenda Valley Road ni Rwanda ruriku kora thukioro otoi Valley Road kuria do itoka cia Kenya sikara Valley Road eni araikara Valley Road kuikaragwo ni who is who yes kwa gwe no nginya ure wama apartments macio kuikaragwo ni who is who yes I'm telling you ende na kiwacera by the way na gikora boy sawa amejipanga ena nyumba njega by the way gitekio Kenya ni mari kraina ndiro kuona nyumba ni bungalow fridge ni double door ndiro kuona na on top ena nginya murugi kwena ambisi Odo rasa. She was handled with care. Yes. Arora kande ona muikare ose na maisa macio. Akiona pana. Wakiroko na riu haha ri. Haha riu haha tiri undugi. Atiri kwewa na jambo. Ni kwa hali na mali. Nitajipeana kwa hali na mali. Eto ni ura kiroko na by the way live yo TV ore igana yo yenyewe igana kia I'm telling you sitting room ore igana nyumba wikara witeithie igana nyumba yothe sitting room mugeka 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 guo mwenyewe ni uri thotho wa mundu maguru oiga atia ni uri ukoragwo umite kona nginya kona ti megeka ro mwekiraga ya plastic na guku ya ni mugeka urautia no ya megeka mingi by the ukoraga ya ogwo ha metha iga wa muraiga maguru yes ndirakwira ni mugeka urahutia kona na kona njigua ngaita gwatia ngaimana guku aka mabũrũri makiria marabu yumana komeke o meri uguo menene ogu na ko ucio niguo mugeka agicoka riu kuma hau by the way ni gukirugirwo ni makiria ka fast course by the way kiria kigua wega gwikinya mathari ma gwiciria ati negukirara the boy offered to take her home yes and I don't know cio ni mundu mwega au mundu mwega ura take of the gaucho exactly kogo ni kanda njega na ikimwea by the way na ngimutwara mucie na ngimuthie na ngimudrop akimanisa ni tukeria rira ringi urika atia uri kioneka uri gicera na no maragicemania no marake WhatsApp and all that na kinya kile Instagram I'm telling you then gwikinya hinda rira ria utukire ni gukirara na agiuka na kirara thiko ithatu warugagirwo ni bisi wikirio tubebe warugagirwo ni bisi
no arachapuo eni na mwarĩkia kũrĩa by the way magaikũrũkia na kĩndũ gĩtagwo a glass of wine, and not necessarily a glass of wine. Ti waini ya kawaida. Ona to waini wa kawaida nĩ karĩa karekĩrwo. Nĩ bici ono rĩa bici aroka gakuĩte ũrĩa kaigana. Gũbacĩrĩrwo. Eni kau nĩ gagũthĩa. Mũcoke rĩu arute njohi iria rĩu cia goro. Mweji vijari. Yes. Maguga maisha no maya. I'm telling you. Yes. For 3 days. Aikara kwa igwa by the way mukiuze aigwaga ta Dubai. Ni maisha kwagira. Arora iguru ri ndonaga heaven ya haraiwa kiringithania no raikaraga. Angiraga kona guku kira gitigarite no faracia thabu. Yes. Ranyimbo itarathira. I'm telling you. Yes. Maisha mega. Maisha mega by the way. Kwagira pio. Kwagira muno. Yes. And it happened that akirikia gukiinuka. Na agigicoka the guy just cut off kindu gitagwo communication. After that cut communication after that. After the kuiratu kuji vijari after communication cut communication. Yes. Ide kwaria nake riu amatikwaraniria. Then kaire tukagikiraga gicira te maybe something happened. Ningini ateire thimu. Maybe something happened. Reke thie ngengeta ngangetie mundu uyu. Yes. Reke thie ngengeta ngamurore wanyita agithia no egathia kamurore na agithie ukimurora na akihura ngengere na ikihingurwo na uria wahingurire ri ahe murango-ini ahingurwo no bicio uria amurugagira ni aikimuria riu ri ng'anie ku ni ngeretie kumunyita na thimu ndireka atia tutiranyitana ndagiciria njuke ndimurore bicio cia ngimuroro guo murorere mundu akikorora wone akimuraga biro na si ta wina problem ndu wina problem akimugia ritho akimuria atiri mundu ucio ni wa mui wega kweli we wina ma we ni umwe kinya maritwa make wega no igwa maitu akikuria ugo no ambia kwahauka yes ni ne ndimui akimwira riu ri reke nguteithie ngwire guku ti gwake ugo ni uraroetwo ugo ti gwake ugo kiria kete ri ugo kiria kete ri niguo ni kwa mundu mwaine na mundu ucio aroka ro ararĩire aroka rucio no ria mundu ucio athie tondu me uratari ni amwiraga okaikare ku aikarie mucii ni ona nie ri ndimui wega ndimwiritwa rimwe tu tamugate ndimwiritwa rimwe tu akamwira we uramui atia Karuvini ni ndimui uguo we uramui atia ndimui virivu. And that was the last time she ever had or saw that man. Ya mwizo kuona virivu. Eni. Oga gwitigira andu niki? Ni ukometigira? Oga gwitigira maheni maria makoragwo bururi niki? Mekuo. Urake ni proper. Goko mai andu ni mahenagio. Andu mahenagio reke ngwire. Ona njerete niki kwa story kidahetwo ni Muiritu. Ona njerete kwira kata haha. Muiritu magacemanagia na mundu haria Bank of Baroda. Arugamite hau. Mathaini ma kihwaini makambiriria andu ni mambagiria chat oro hau. Kwani muracemania mwetereire matatu hau. Makiambiriria kwaraniria. Magacemanagia hau makaria magicenjania nginya namba. Magakiambiriria kwaria magithie WhatsApp chatting no kwaria. Mwana ni nduta ira vengie mwene na ukona ndikira ndireka ni mekunduma mareka atia maranduma mena kunduma Rwanda ko marenda kunduma era gutoro ithamirio ndathie Rwanda tondu twina branch tureka atia mwenda kuhingura kuo mahingura kuu ani tondu waria ni ndona ngwendete we ndona ndathie tondu ndathie miaka 3 ni 3 ni ukona thina munene muno and I don't want to lose you ndikira uma ikuhe na nie yes akamwira riu makiambia kwaraniria itondu maragicemania akimwira kone kwa hoteka ri ni ona ingia gutia na nda yakwa igetha ndukanjure wiki ta 3-4 ri yes matura guku manyumba ma Nairobi kuni matura no igona ndoi kuria mundu aikaraga itira oi
Agakana muthuri urathie Rwanda. Urathie Rwanda miaka 3. Na ni amwenda. Agenda gutige kirathairi. Nake ohanda. Nake mwita mbere athiete. Na magithimu makona nda iho. Kana kuma hau ikireka communication. Yakinya Rwanda thimu ikiura. Amwire kwa yarathie the following day marikia guthima. Ethie Rwanda. Muiritu ucio acoka kunjira atiri tondu ara guku Island. Hindi marugamite stage ndiri. Nona marori mama inagwo ni sangare o mekirite makua. Hindi ya kambeini. Waikara hindi ya kambeini cia sonko. Sangare wane. Sonko ni haite andu acio. Amasangare wa. Eyo. Akiona mutharimo wana wakamu Rwanda. Akiona msafara ndu yarugamite stage. Na no arakigwa nginya ma MC. Makiina hau. Makiaria. Na sangare wa makiina. Mayuka makirugama hau. Marugama hau rira marugamire hau makiambiriria kwariria andu. Na sarakasi. Na sarakasi. Ndu kuona kirori-ini kiria kinene. Cia road show. Ni kia road show. Anjirie ni onire mundu ucio hau. Sangare wa. Aca. Wakamwiria amuvideo wega ri. Amuhurete si. Amuhure wega mbica njega nigetha atonya mutwe wega ri. Kirori gigithie. Kirori gigikora. Ari nona makoma marugamite menyitirie kirori. Macumaini. Macumaini. Akuyuri riu marori ni maci. Mafura wa ngaro. Ari hau. Arumete cuma. Mundu ni orire no areraga kana. Doi mundu no wangu. Eno ni Nairobi. Ni orire. Eno. Ai. Eno ni Nairobi reke kwire. Ndokaneciria ati no andu. Ukamenya. Hakuna mtu unajua. And you see wale kindu gitagwo naivete yaku guku Nairobi hata kindu ndutekuona. Gutio ndutekuona. Gukuona nganga nginya tari mbute. Gutio ndutekuona. Urithia thiaga by the way ukahura murango wicirite ati ku ni kuo boy yaku ituraga. Hakuna. Wacomoka muwaria. Anyithite muguka. Wacomoka